ne bi odpiral še diskusije, ampak je to samo potem recimo spodbuda za diskusijo. Vera Kac prihaja z Inštituta za zgodovino iz Sarajeva in bo govorila o Bosni in Hercegovini 43-93, malo daljše kot recimo slovenski pogled, kratek pregled. Govorila bo seveda v hrvaškem jeziku. Okay. In vas prosim seveda, da za starejšimi generacijami mislim, da ni problemov, za mlajše generacije pa prosim, da odprejo svoje senzorje malo bolj. Prosim. Dame i gospodo, uvažene kolegice i kolege, prvo zahvaljujem organizatoru što me je pozvao i što se danas nalazim na ovome skupu. S obzirom na 15 minuta, ovo će biti najkraći pregled ovog mog kratkog pregleda o Bosni i Hercegovini od 1943. do 1993. I u svom radu sam ovdje naglasak stavila na rješavanje nacionalnog pitanja koje je uvijek goruće u Bosni i Hercegovini. Tijekom narodno-oslobodilačke borbe do drugog zasjedanja Zagreba postojala su različita mišljenja o statusu Bosne i Hercegovine u budućoj Jugoslavenskoj federaciji. Članovi pokrajinskog komiteta KPI-u za Bosnu i Hercegovinu svoj stav argumentirali su na sljedeći način, citat: Bosna i Hercegovina nije nacionalno homogena zemlja, ali ona vijekovima postoji kao ekonomsko-istorijska cjelina sa svim složenim društveno-političkim problemima. Biće potrebno mnogo strpljenja i upornosti da se oni rješavaju u interesu sviju. Uvjereni smo da će to biti rađeno efikasnije, bude li Bosna i Hercegovina samostalno rješavala ova pitanja koja će rješavati i druge federalne jedinice. Kraj citata. Prema mišljenju pokrajinskog rukovodstva, podjela Bosne i Hercegovine na 2 ili 3 autonomne pokrajine ne bi pridonijela političkom rješavanju problema u budućnosti, citat, jer bi se opet trovali odnos između Srba i Hrvata. Takvo rješenje pogotovo ne bi bilo prihvatljivo za muslimane, jer bi tako bili nasilno trpani u Srbe ili Hrvate. Rješenjem da Bosna i Hercegovina bude posebna federalna jedinica obezbijedilo je i muslimanima da se kao cjelina materijalno i kulturno razvijaju i slobodno i nacionalno razvijaju. Kraj citata. Tako se bosansko-hercegovačko partijsko rukovodstvo našlo nasuprot članova Politbiroa KPI-u koji su bili zaduženi za nacrte odluka o federativnom uređenju Jugoslavije. U sporu je arbitrirao Tito, nakon čega je sazvana Bosanska skupština, a odluke o Bosni i Hercegovini kao federalnoj jedinici u Jugoslaviji potvrđene su na drugom zasjedanju AVNE. Konstituiranje vlasti u republičkom okviru danju potvrdu dobilo je na drugom i na trećem zasjedanju Zagreba nakon oslobođenja Sarajeva. Znači 26. i 28.4. bilo je treće zasjedanje Zagreba, kada je Zagreb preimenovan u privremenu narodnu skupštinu Bosne i Hercegovine sa naznakom do izbora, za koje se vlast potrudila da različitim zakonskim normama dobije ogromnu većinu glasova, brišući iz biračkih popisa sve nepodobne. Prema nekim autorima, Bosna i Hercegovina je rigorozno primjenila član 4 zakona o biračkim spiskovima i prema broju brisanih zauzela prvo mjesto u odnosu na druge republike, bez obzira što je imala manje stanovništva od susjeda, i podatak je da je 39.438 lica ili 3,46% punoljetnih osoba onemogućeno u glasanju. Mada je poslijeratna Jugoslavija obnovljena kao federacija i u svom nazivu imala je federativnost kao bitnu odrednicu, znači DFJ, FNRJ, SFRJ, sve do početka 60. godina funkcionirala je kao strogo centralizirana država, što se na bosanskom hercegovačkom primjeru može i pokazati, i čiji su poslova njezine sastavnice, to jest republike, bile u određenoj ili potpunoj mjeri isključene. 20 godina nakon oslobođenja, te 60. godine su nekako bitne u bosansko-hercegovačkom razvoju,
Ponovo su se otvorile rasprave o nacionalnom pitanju unutar bosansko-hercegovačke partijske elite. Od 59. do 61. godine u Bosni i Hercegovini je bio zabilježen značajan ekonomski napredak, ali vrlo brzo su, nakon Ustava 63. reforme 65. pokrenuta različita pitanja i putevi viđenja prevladavanja kriznih situacija u bosansko-hercegovačkom, državnom, političkom, ekonomskom i u ostalim oblastima života, što je kasnije dovelo i do obračuna mladih kadrova sa starom političkom elitom, onom sa ratnim zaslugama. Sredinom 60. godina došla su na red mnoga pitanja koja su čekala ili su diskutirana samo na sastancima najužih partijskih foruma ili su u javnosti predstavljana kao riješena, a među najuočljivijim bila su hrvatsko nacionalno pitanje, priznavanje nacionalnog identiteta muslimana, a što se tiče gospodarstva, odnos bosansko-hercegovačkog rukovodstva prema federaciji, osobito prema fondu za kreditiranje nedovoljno razvijenih područja. Među najznačajnijim događajima u to vrijeme bilo je savjetovanje održano u Mostaru 30.9.66. sa učešćem vrlo visoko rangiranih partijskih, vojnih i državnih funkcionera iz Bosne i Hercegovine, Zagreba i Splita. Otvorilo se hrvatsko pitanje u zapadnoj Hercegovini, to su općine s apsolutnom hrvatskom većinom na kojom je bila hipoteka ustaštva. Mostarsko savjetovanje bilo je važno za muslimansko pitanje koje je 60. godina prošlo kroz nekoliko faza. Od 61. do 63. to je bila pripremna faza, preko intenzivnijeg znanstvenog argumentiranja teze od 63. do 66. i završna od 66. do 68. godine, kada je taj stav realiziran i na jugoslavenskoj političkoj razini. Naravno, za otvaranje ovih pitanja u Bosni i Hercegovini prema nekim tumačenjima bio je i važan politički pad Aleksandra Rankovića, što je pojedine nacionalne zajednice, ali i političke krugove različito su oni to primili i tumačili u ovisnosti da li su pripadali, uvjetno rečeno, onom konzervativnom ili liberalnijem političkom pravcu. Kada se vratimo u 1943. godinu, u vrijeme kada je bosansko-hercegovačko partijsko rukovodstvo kao jedan od argumenata za federalni status Bosne i Hercegovine naglašavao samostalan nacionalni razvoj muslimana bez njihovog, pod navodnicima, navodnog trpanja u Srbe i Hrvate, trebalo je dočekati 60. da bi se to pitanje pokrenulo javno od strane partije. Međutim, partija je u javnosti strogo ograničavala sve one koji su prelazili prag dozvoljene slobode u elaboraciji ovih pitanja. Tek na popisu 1971. godine muslimani su se nacionalno izjasnili pod tim imenom, pišući ga velikim slovom M, dok je malo slovo M označavalo religijsku pripadnost. Opet je treća, znači 93. 27.9.93. kad se na Bošnjačkom saboru odlučilo da se muslimanskom narodu, pod navodnicima, vrati njegovo povijesno ime Bošnjak. Što se tiče odnosa sa federacijom, najozbiljnije pitanje bilo je pokretanje rasprave pred Vijećem naroda početkom 67. u vezi s insistiranjem na raspravi o neravnopravnoj raspodjeli kreditnih sredstava za nerazvijena područja. To je bio prvi slučaj u jugoslovenskoj parlamentarnoj praksi da se pred jednim skupštinskim forumom raspravlja o zahtjevu koji zvanično pokreće jedna republička delegacija. I tu se u javnom mnijenju Bosne i Hercegovine različito shvaćalo, jedni su se jako negativno odnosili prema tom potezu bosansko-hercegovačkog rukovodstva prema federaciji i ima jedna rečenica koja se uvijek ponavljala, prije 2 godine nisu smjeli to uraditi, ali danas su se ohrabrili. I s druge strane je postojalo to mlado bosansko-hercegovačko rukovodstvo koje je smatralo da treba tražiti svoje mjesto u Jugoslaviji, taj ravnopravni status. Da je Bosna i Hercegovina krenula putem hrabrijeg osamostaljivanja govori i procedura u Socijalističkom savezu radnog naroda Bosne i Hercegovine o stvaranju komisije o spoljnoj politici pri Skupštini SRB. Prvo zbog upoznavanja sa tom oblašću, a drugo da bi utjecala na izbor kadrova kao uvjeta ravnopravnosti naroda i republika u Saveznom ministarstvu inozemnih poslova.
Jednostavno rečeno, tražila je dio svog kolača i u poslovima koji su tada bili u isključivoj nadležnosti saveznih organa vlasti. Osim ovih uobičajenih, mnogo procesa može se pratiti, odnosno, najuočljiviji, mnogo procesa se može pratiti, a nisu zanemarljivi ni oni koji su se dešavali u Hrvatskoj i Srbiji, imali značajne refleksije na mišljenja pojedinih naroda u Bosni i Hercegovini, kao na primjer standardizacije srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog jezika, potom refleksi studentskih demonstracija u Sarajevu, posebnu buru između Bosne i Hercegovine i upravnog odbora, odnosno uvjetno rečeno federacije, bilo je poslije zemljotresa u Banja Luci 69. i kada su prema mišljenju bosansko-hercegovačkog rukovodstva naišli su na nerazumijevanje saveznih organa, odnosno ostalih republika u vezi sa visinom procijenjene financijske pomoći Bosanskoj krajini. Onda se upoređivalo to sa zemljotresom u Makedoniji, koliko su oni dobili sredstava i tako dalje. To je jedna široka priča, ali to u ovisnosti koliko bude dozvoljeno ovim za objavljivanje rada, toliko ćemo i šire elaborirati određene teme. Ono što je karakteriziralo tadašnje bosansko-hercegovačko rukovodstvo na čelu s Mikovićem jeste jedna doza njihove frustriranosti pri neostvarivanju željenih zahtjeva, pa su u svim kriznim situacijama tražili pomoć od Tita, koji je prema njihovom mišljenju, koje se može pratiti čak i u javnim glasilima, trebao urgirati kod saveznih organa uvijek u korist Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je 60. godina krenula prema traženju samostalnijeg odlučivanja u mnogim pitanjima koji su do tada bila u nadležnosti saveznih organa vlasti, služeći se starim propagandnim sredstvima, pozivajući narode u Bosni i Hercegovini na neupitno bratstvo i jedinstvo, na njegovanje tekovina narodno-slobodlačke borbe, što je očigledno bilo i opće nastojanje u Jugoslaviji, pa se tako u Bosni i Hercegovini iz saveznog proračuna građani veliki memorijalni kompleks na Tjentištu, snimani su filmski u Bosni i Hercegovini spektakli filmski o Sutjesci i Neretvi i sl. Grad Sarajevo, bez obzira što je bila nestašica novca, gradio je impresivan spomen park na Vracama, a početkom 80. godina tek je donesen zakon od 70. znači 71. od 25. novembru kao dan državnosti spomen na prvo zasjedanje AMR-a. Uspostavljena je nagrada za Mrdiha i tako dalje. Odnosno, kako je kriza rasla, tako je memoriranje partijske tradicije u Bosni i Hercegovini pojačavano. Krajem 70-ih, odnosno početkom 80-ih, 82. na studijima historije i književnosti uvedeni su predmeti historija naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i historija književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Do tada se učila historija naroda i narodnosti Jugoslavije. Međutim, ništa nije pomoglo Bosni i Hercegovini da uspostavi demokratsko društvo, jer se preko noći nije mogao taj čvrsto ukorijenjeni demokratski centralizam zamijeniti demokratskom tranzicijom, opet nekim nerazumljivim pojmom koji nije odgovarao bosansko-hercegovačkoj stvarnosti. Od sredine 80. bez obzira na brojne reformske pokušaje, bosansko-hercegovačko društvo bilježilo je sve veći broj štrajkova, tadašnjom terminologijom rečeno obustava rada, a i dalje je bila zabranjena riječ kriza, već su postojale pod navodnicima objektivne poteškoće i subjektivne slabosti. I sredinom 80. pisana su partijska pisma s članstvu o zabranu komentiranja u javnosti određenih pojava i teško je bilo izaći iz tada još uvijek snažnog tog partijskog korzeta u Bosni i Hercegovini. Kraj 80. donio je potpuni kolaps. Kako je Jugoslavenska federacija sastavljena od republika prema nacionalnom principu, a ne prema principu građana, nastali su nesavladivi problemi za Bosnu i Hercegovinu, koja je u federaciju ušla prema teritorijalnom određenju. Višenacionalna bosansko-hercegovačka zajednica
s rasporedom stanovništva koji je ugledni demograf bosansko-hercegovički Ilijas Bošnjević opisao kao tigrovu kožu, platila visoku cijenu raspada Jugoslavenske države. Između zagovaranja samostalnosti republika i osamostaljivanja naroda u Jugoslaviji, Bosna i Hercegovina dočekala je višestranačke izbore na kojima je nakon 47 godina njeno stanovništvo, kako se u novinama može naći, pokazalo volju naroda. Od 240 mjesta u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine, jer je usput to izgooglao da je predznak socijalistička, Markovićev savez reformista osvojio je 13, na brzinu rekonstruirana komunistička partija, odnosno Savez komunista Bosne i Hercegovine 18, Izetbegovićeva stranka demokratske akcije 80, muslimanska bošnjačka organizacija Adela Zulfikar Pašća 13 mjesta, a od mogućih 49 hrvatskih mjesta HDZ je osvojio 44, a od mogućih 85 srpskih mjesta Karadžićev SDS 72 zastupnička mjesta. Tako je od ukupno 240, 196 mjesta zauzeli su zastupnici tri najjače nacionalne stranke. Poslije prve te zajedničke vlade i hvaljenja uspjehom u rušenju komunizma i obećanjima o demokraciji, započeli su nesporazumi pojedinih naroda u viđenju svog mjesta u preuređenju odnosa u Jugoslaviji. Prvi demokratski izbori u Bosni i Hercegovini raslojili su njeno biračko tijelo u tri nacionalne zajednice s tri različita pogleda u budućnosti te republike i njezino ustavno uređenje. U takvim političkim uvjetima nije bilo teško započeti rat. Nakon proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine otvorili su se međunacionalni vojni frontovi u prvoj fazi između Srba na jednoj, a Bošnjaka i Hrvata na drugoj strani. Zatim u sljedećoj fazi, to je 93. između tri sukobljene strane Srba, Hrvata i Bošnjaka, a na koncu između Bošnjaka, odnosno vojske armije Bosne i Hercegovine i Abdićevih sljedbenika u Carinskoj krajini, koji autori koji se bave tim problemima kažu između muslimana i Bošnjaka. Tako nakon 50 godina, znači 93. od drugog zasjedanja Zagrobnika dešavao se nakon 50 godina jedan totalni rat sa najmonstruoznijim zločinima. Svi napori međunarodne zajednice u zaustavljanju rata bili su uzaludni da bi na kraju bio prekinut Dejtonskim sporazumom, to je 95. potpisani među zaračenim stranama uz garancije predsjednika Srbije i Hrvatske. Podijeljena ili sastavljena od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa distriktom Brčko, pa u Sarajevu kažu Bosna cijela iz dva dijela, čini jednu neefikasnu državu koju opstruiraju te nove nacionalne elite. Kada se želi neki zaključak dati, to je sad nemoguće. Kada pogledamo u prošlost, stranke u Bosni i Hercegovini podsjećaju na ono iz vremena kraljevine. Tako da se ništa nije promijenilo kada ih preslikate na neko novo vrijeme sa nacionalnim programima, sa podjelama i tako dalje. Zagrobnik je zaboravljen kao dan državnosti, blijedo se obilježava u kantonima sa bošnjačkom većinom u federaciji. U Republici Srpskoj slavi se dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, to je 4 dana prije ovog dana državnosti po Zagrobniku, a u kantonima sa hrvatskom većinom ne slavi se ništa iz povijesti Bosne i Hercegovine. I kada se napomenete to vrijeme između 43. i 93. sa tom jednom značajnom godinom, 60. godinama, ne samo 66. Kada se govori o povijesti Bosne i Hercegovine, to izgleda za istraživača kao jedan još uvijek otvoren proces. Ono što je sada sigurno da su ratovi 90. godina doveli nacionalne podjele do krajnosti, da su razorili cijelu državu, ali njene dijelove i psihološkom i u demografskom, ekonomskom, kulturnom, historijskom i svakom drugom pogledu, a na poseban način su uništili tu bosansko-hercegovačku multietničku zajednicu. Hvala vam na pozornosti.